Reverend Father Felix Muhumuza uri umuhizi wa bwana mukuru wa parish ya Cyoga agizirengo abakristo bashemeriro butosha kubuzi amakuru marungi batine kutina kuona kibahwero kuhamira mu kwikiriza kwabo Padri na mwana na mutumo kwera umuringo gw'umutano izuba nindeba bayero tuba movement aba movement barumu harimo n'abantu FDC hamwe n'abantu kukabona hato bazwara yero aho kugira ngo n'abakristo mu batero rumungana. Father Felix ayireye kushaboku obwo yabiri natonguze ikibina cyambara Catholic Women Organization abwa senta ya Rwamurunga ombari sheje ya Cyoga omwitware ryambarara kandi abacyara babahiriye kusima kwaba habwa bombeka ekereziyeji Rizoba ituka abacyara ba muco nanga shabagwa Murunga Catholic Women Group twabani tongoza hekibina kitu hekiri hansi yo musinge gwekereziya omunda yekereziya yite yagwa Murunga. Maro Mujuna Asensio chairman wa Mujuna Maro Foundation obira yomjenye mukuru asimira abakazabo kombekera mukama. Nyina kwebaza munonga abakazi abarwa Murunga Catholic Guild habo murimo gubatandika kandi murimo kujya mbase kweganizinga babase kuyamu ekintu kibagasa kuretera church. Twenda ngutukole turugo mugoro tugiyeho emyoga yitu yengaro self help projects ezikutuyamba nko kore bitabo kora padi zitera amatafari omwizina rya Padri tumetusuma nerya mwana nerya tumurkwera amina. Umugandi umureberezi wa North Angore Right Reverend Alfred Muhozi nashaba abanyadino ko yaro kujwanza imyuga yabo nebyo butegeki umureberezi birari harakano ne Church of Uganda amukorwa kujaguza imyaka 50 yekanseji yamara shima nyenda kubagambira ngo mwe turaganisa ko ngati murakushikiriza nani mbahabura ngo bamwe bahabure abakustayo ingashaba katuchi ingashaba Islamu kugira ngo nobora buri mu kustayo ube no mayango kuba oine government nabo ecyo bareke kuginagira muri gukora okushye ibintu binjya abantu abariko batari mu biceka onga bakabirebana barabahambiho imuntu bashabira umukama bahereza umugisha kandi urukundo y'igihugu hono murebereza shabira bikerezo kushomesiza abana babo mu biceke bari kurugamo ngo muringo gumugo kubitungura nimbeshengereza ngo mugarura abantu mu makaganyo mugarura abantu mu bashobora ganyo mu motivate nge bashomesa abo bashomesa mu rukuga y'abantu bakora fast grade ngabari aba private just bashomera remedios mbahirize kwa motivation allowances primary kuba active namwe natubira bakashatu district ya Kasu habwa man gasaba dikoni na bishop ukutamwa amani mwe mbese yatakora atainire bantu mugasho bamugambire wabi wakora kubi igineshobe bamuhugure nda Aidan Bataringaya hamwe na Richard Nahabwe.